соҳаи сайёҳӣ имрӯзҳо яке аз меҳвари асосии рушди босуботи мамлакатҳои пешрафтаи дунё гардидааст. Вобаста ба ин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ далакай соҳаи мазкурро яке аз самтҳои калидӣ барои расидан ба ҳадафҳои стратегӣ дониста, 1 августи соли 2018 лоиҳаи махсуси стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистонро барои давраи то соли 2003 қабул намуда, барои амалишавии ҳадафҳои он ба сохторҳои дахлдори мамлакат супоришҳои мушаххас додааст. аммо таври мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, то ҳанӯз мушкилотҳо дар ин самт зиёд ба назар мерасанд. яке аз мушкилотҳои асосии соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат имрӯзҳо нокифоя будани иқтидори кадрии соҳа арзёбӣ мегардад, ки дар стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2003 ба ин масъала диққати ҷиддӣ дода шудааст. дуруд биёндагони азиз, барномаи таҳлилии стратегия аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии манзуратон. ва дар ин нашр мо бо шумо вазъи кадрии соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, Маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, Ассотсиатсияи шӯрои рушди сайёҳии Тоҷикистон, Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, Литсеи касбии хизмат ва туризми шаҳри Душанбе, инчунин Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкатҳои сайёҳии ватанӣ баррасӣ хоҳем кард. асоси пешбурди ин ё он соҳаи муҳими рушди мамлакатро мутахассисони таҷрибадору кордон ва мусаллаҳ бо ҳама донишҳои муосири марбут ба соҳа ташкил медиҳанд. бе мавҷудияти иқтидори кадрии соҳаи дахлдор, рушду инкишоф ва рақобатпазирии соҳаро дар ҷаҳони муосир тасаввур намудан ғайриимкон аст. пешбарандаи тамоми соҳа, чӣ тавре ки мо шумо медонем, ин мутахассисо ҳастанд. ва хушбахтиовар он аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастури пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Алӣ Раҳмон якчанд донишгоҳи олӣ оиди омода намудани мутахассисои соҳаи сайёҳӣ фаъолият доранд. ҳамкорӣ байни шӯрои рушду туризм ва макотиби олӣ дар масъалаи ташкил ва баргузор кардани таҷрибаомӯзии донишҷӯён хуб ба роҳ монда шудааст ва ҳамасола дар мавсиме ки тибқи нақшаи таълимӣ таҷрибаомӯзӣ дар назар аст, аз тарафи донишгоҳҳо ба мо рӯйхати донишҷӯён пешниҳод карда мешавад ва ба мусоидати шӯро зери сарпарастии Кумитаи рушди сайёҳӣ таҷрибаомӯзон ё кормандони ояндаи соҳа дар ширкатҳои сайёҳӣ дар нуқтаҳои хизматрасонӣ ба туристон барои омӯхтани касаба равона мегарданд. ин як қисми хеле муҳими ҳамкорӣ ҳаст, чунки дар гирифтани илм сари мизи мактаб аз оне ки дар таҷриба ё бевосита дар иҷро кардани он хизматрасонӣ фарқият хеле зиёд аст. ва инчунин имрӯз дар Тоҷикистон ширкатҳое ҳастанд ки бо истифода аз технологияҳои муосир ё аз пешниҳоди хизматрасонӣ дар ҷаҳон пешсаф барои бозори имрӯза метавонанд таҷрибаомӯзонро ё мутахассисони навро ба ин кор шомил намоянд. ва дар асл ҳар як донишҷӯ метавонад бибинад ки чӣ ҳаст бевосита хизматрасонии туризм ё сайёҳӣ бевосита дар амал. дар ин замина соҳаи сайёҳӣ ки давоми чанд соли охир зери таваҷҷӯҳи бевоситаи ҳукумату давлат ба президенти ҷумҳурии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад, ба як қатор дастоварду пешравиҳои бесобиқа ноил гардид. аз ҷумла дар 6 моҳаи аввали соли равон мувофиқи иттилои Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон воридоти сайёҳон ба Тоҷикистон 487,4 нафарро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 34% зиёд арзёбӣ мегардад. агар ба маълумотҳои омории дигар niгарем, воридоти сайёҳон ба мамлакат шурӯъ аз соли 2021 вусъат ёфта. давоми ин сол 296,319 нафар ва соли 2022 бошад ба Тоҷикистон 999,297 нафар сайёҳ ворид гардидааст.
инчунин дар таи 4 соли марҳилаи аввали татбиқи стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2020 ва 8 моҳи марҳилаи дуюми татбиқи стратегияи рушди сайёҳӣ барои солҳои 2023-2026 ки асосан ба самтҳои индустрикунонӣ бо суръати бахши сайёҳӣ, таҳкими захираҳои кадрии соҳа, муаррифии захираҳои сайёҳӣ ҳамчун бренди миллӣ, дастгирии иттилоотии бахши сайёҳӣ, маркетинг ва пешбурди маҳсулоти сайёҳӣ нигаронида шудааст, ҷиҳати пурзорнамоии иқтидоди кадрии соҳа, ихтисосҳои наву серталаб дар бозори сайёҳӣ дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ таъсис ёфта, донишкадаи соҳибкории сайёҳӣ ва хизмати Тоҷикистон бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 таҳти рақами 17 мақоми муассисаи таълимии байналмилалиро гирифт ва ба донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон табдилӣ ном кард. алҳол дар 19 муассисаи таҳсилоти олӣ ва 9 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурӣ аз рӯи зиёда аз 20 ихтисос мутахассисони соҳаи сайёҳӣ омода карда мешавад. дар муассисаҳои таълимӣ ихтисосҳои марбут ба туризм кушода шуданд ва таълими онҳо, тайёр кардани мутахассисон вобаста ба ҳамин масъалаҳо дар ин муассисаҳо идома дорад ва хушбахтона дар давоми 2 соли охир теъдоди зиёди мутахассисон не ки дар давоми 1 сол хонданд, 2 сол хонданд дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ба ҳайси мутахассис омода шуда ба истеҳсолот фиристода шуданд. яъне ба хотири он ки мо ҳамту бенақша мутахассисонро омода насозем, вобаста ба ҳамин масъала нақшаи чорабиниҳо ва нақшаҳои чорабиниҳои муштараки якҷояи муассисаҳои таълимӣ бо ширкатҳои гуфтем гуногун ки дар кишвар вобаста ба туризм фаъолият мекунанд, аз худи меҳмонхонаҳо сар карда то ширкатҳои сайёҳиву дигар ошхонаҳои калоне ки барои сайёҳон хизмат мекунанд, бо онҳо шартнома ба имзо расонида шудааст ва дар доираи айна ҳамин шартномаҳо мутахассисон омода карда шуда ба он ҷо фиристода мешаванд ки даро бо ҷои кор таъмин карда мешаванд. ғайр аз ин бештари корҳои амалии донишҷӯёну хонандагон дар худи ин муассисот дар вақти таҳсили онҳо гузаронда мешаванд ки инам имконият медиҳад ки шавқу ҳавасу рағбати донишҷӯёну хонандагон нисбати касби интихоб кардаашон бештар гардад, зиёдтар гардад. муассисаҳои таълимӣ ҳам кӯшиш менамоянд ки мутахассисонеро омода бисозанд ки ба талаботи имрӯзи бозори меҳнат мувофиқ бошанд. яъне бачаҳо мутахассисоне бошанд ки забонҳои хориҷиро бидонанд, дар баробари он ки касбияти худашонро хеле хуб аз худ карда бошанд, дар баробари ин бо техника ва технологияи ҳозиразамон шинос бошанд, забони хориҷиро бидонанд, то бидонанд ки дар раванди фаъолияташон барои ҷалби бештари сайёҳону туристон ба кишвари азизамон ҳамчун як шаҳрванди ҳамин кишвар бо одобу рафтори буландашон, бо забондонияшон, бо донистани техника ва технологияи ҳозиразамон саҳм гирифта битавонанд. муассисаҳои таҳсилоти олии касбии омодакунандаи мутахассисони соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, донишгоҳи миллии Тоҷикистон, донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон бо шумури филиалҳо дар шаҳрҳои Хуҷанду Леваканд, донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, донишгоҳи славянии Тоҷикистон Русия, донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, донишгоҳи давлатии Куло ба номи Абабдуллоҳи Рудакӣ, донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, донишгоҳи давлатии Хоруқ ба номи Моёншон Назаршоев, донишгоҳи давлатии Данғара, донишгоҳи давлатии аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтеймур, донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон, донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов, донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон, донишкадаи технологӣ ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Колоб ва донишкадаи саноат ва хизматрасонӣ. муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии омодакунандаи мутахассисони соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, лицеи касбии хизмат ва туризми шаҳри Душанбе, лицеи касбии сайёҳӣ ва хизмати шаҳри Ваҳдат, лицеи касбии хизмати шаҳри Хуҷанд, коллеҷи муҳандисиву омӯзгории шаҳри Душанбе, коллеҷи сайёҳӣ ва хидмат дар шаҳри Ваҳдат, коллеҷи инноватсионии Хуҷанд, коллеҷи хусусии агросанъатии сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри Колоб, коллеҷи технологӣ ва инноватсионӣ дар шаҳри Панҷакен ва коллеҷи сайёҳӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоии шаҳри Хуҷанд.
موافق استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 تقویت نیروی انسانی، تامینات کادری و شغل پرمسئول در ساحه سیاحی یکی از هدفهای اساسی استراتژی محسوب می‌یابد که در سرخط اول باب سوم برنامه استراتژی مذکور ذکر یافته است. وابسته به عملی شوی این هدف کلیدی در سمت رشد سیاحی در مملکت، ما با یک چند مقامات‌های دولتی و خصوصی دخلدار مراجعت نموده به سوال‌های خود عاید وضع کادری ساحه پاسخ جستیم. پیش از بررسی مسئله مذکور قائل شدن ضرور است که تا هنوز در کارگاه و объект‌های خدمترسانی موجوده ساحه کادرهای صاحب تخصص ساحه خیلی کم هستند. اکثر این نفران با کسب و اختصاص‌های دیگر در ساحه سیاحی فعالیت دارند. هرچند ساحه در تاجیکستان هنوز در حال تشکل یابی است و مقامات اساسی وکالتدارش کمیته رشد سیاحی تجربه هنوز 6 ساله دارد، مسئله تامین کادرهای بلند اختصاص در بخش سیاحی برای تاجیکستان نهایت مهم باقی میماند. این از یک طرف به ترقیات پراوج این ساحه در جمهوری وابسته است که برای آن کادرهای سرشمار متخصصان گوناگون طلب کرده میشوند. از طرف دیگر خودی بخش سیاحی برای نفران بی معلومات مخصوص وارد شدن را به آن آسان میکند تا دایره خیلی وسیع فعالیت‌ها را انجام دهند. همه این با آن مساعدت کرد که در دوام 10 سال اخیر ساحه سیاحی با شماره زیادی کارمندان دارای معلومات غیر تخصصی که این کسب را به واسطه در عمل از خود کردن پررا گردد. این وضعیت در همه جا پنهان شده است. در ساحه مهمانداری، در فعالیت اکسکورسیونی، خط سیرها و در بسیار ساحه‌های دیگر سیاحی که اکثر وقت به صفت خدمترسانی و عموماً به انکشاف و رشد سیاحی تاثیر منفی می‌رساند. از این رو جهت پیشگیری از اوج منبعد این پدیده منفی، رشد سیاحی مملکت، بازآموزی کسبی و بلندبرداری صفت خدمترسانی‌های سیاحی، کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای کارمندان مهمانخانه و طربخانه‌ها و دیگر تشکیلات و اداره‌های خدمترسانی بخش سیاحی، کورس‌های آموزشی و سمینارهای مخصوص را در پی عملی سازی مرحله دوم تطبیق استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2026 راه‌اندازی نموده است. باعث تذکر است که امروز در نظر داشت اون ذخیره ها و امکانات های موجوده ساحه سیاحی در کشور چقدر که به همگان معلوم است، امروز جمهوری تاجیکستان که دارای اقلیم و طبیعت و ابیکت های تاریخی و فرهنگی و کوهنوردی از جمله اگراری که دارو می باشد، در سمت رشد ساحه امروز خوشبختانه نیز در دانشگاه اگراری نیز بخش سیاحی شده شد که این هم باعث افتخار است. با تشبث کمیته در همکاری با کمیته حزب خلقی دموکراتیک جمهوری تاجیکستان در منطقه سیاحی یعنی سمینار آموزشی تشکیل کرده شد. همزمان در اساس پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان جهتی رواج دادن رشد ساحه که در آنجا ارائه گردید یک قطار مسئله ها پیش بینی گردیده است، از جمله بلند برداشتن اقتدار سیاحی و رواج دادن سیاحی طبابتی اکولوژی و کوهنوردی. در این سمت نیز ما با کارشناسان بین المللی ساحه همکاری نموده در مؤسسه‌های عالی تعلیمی یعنی با جلب کارشناسان ساحه سمینارهای آموزشی را در ماه اپریل و می برگزار نمودیم. در برابر صاحب تخصص نمودن کارمندان ساحه اینچنین ضرور است که نیروی کادری را از میان نسل نورس و جوان پرزور نمود، زیرا آینده هر یک ملت و خلقیت این البته نسل جوانش است و جلب آنها به ساحه و مهمیت آن به اقتصادیات مملکت هر سال ضرورتر و ضرورتر می‌گردد. از این رو برای آماده سازی کادرهای بلند اختصاصی ساحه پیش از همه کارهای اطلاعاتی و ترغیباتی را هنوز از سن خردسالی از محیط عائله و مکتب آغاز نمودن به منفعت ساحه است، وابسته به آنکه که در برنامه‌های تعلیمی مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه مشغولیت‌های بیرون از مکتبی و بیرون از صنفی به مانند اکسکورسی‌ها به مکان‌های تماشاباب و جالب تاریخی و طبیعی و سیاحی موجود هست و یا نه، ما از یک نفر آموزگار مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی پایتخت با همین سوال مراجعت نموده هوسمندی نسل نورس را به این گونه مشغولیت‌ها پرسان شدیم. در برنامه مکتب میانه البته هست همین خیل درس هایی که با خواننده مکتب گذرانیده می شود. اکسکورسیو تشکیل کرده آنها را به همون جاهای طبیعی تماشاباب تاریخی جمهوری برده شناس میکنند و جاهای تاریخی طبیعی که در کشور ما بیشتر برای خارجیان پسند است و جلب میکنند به همین جاهای بیشتر میبرند خوانندگان مکتب رو و البته خواننده هم که میبینند که کشور ما کشور با سیاحی
мувофиқат мекунад, мебинад ки дар солҳои охир хориҷиҳо бештар меоянд ва ин оиди ҳамин сайёҳӣ кор пайдо кардан мумкин аст. албатта бештар ҳамин дар як чанд соли охир баъд аз эълон шудани соли сайёҳӣ бештар довталабон хонандаон мехоҳанд ки дар ҳамин самт кор кунанд, фаъолият кунанд ва барои пешбурди сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ саҳми худро албатта гузоранд. тавре маълум мегардад ба ин масъала кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ аҳамияти махсус зоҳир намуда мунтазам хонандагони мактабҳоро ба ҳар гуна машғулиятҳои берунасинфӣ чун экскурсияҳо ва викторинаҳои ҷолибу шавқовар ҷалб менамояд. сайёҳат худ пеш аз ҳама як нави ҳаракат аст ки бо шавқ анҷом дода мешавад. аз ин рӯ он ба соҳаи варзиш низ бетаъсир нест. ин аст ки бештар аз як асрбоз миёни кормандони тиб ва варзишгарон мафҳуми сайёҳии варзишӣ коргирӣ мешавад. дар ин баробар яке аз ниҳодҳои дигари ваколадор дар самти ташаккули тарзи ҳаёти солим, варзиш ва кор бо ҷавонон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки доимо миёни наврасону ҷавонон ҷиҳати поздоштани анъанаҳои ниёгон, маконҳои таърихӣ, фарҳангу тамаддун, оммавигардонии варзиш ва тарғиби сайёҳати дохилӣ чорабиниҳои махсуси сатҳи шаҳриву ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявиро баргузор менамояд. аҳамияти баргузории чунин машғулиятҳои берунасинфӣ дар муассисаҳои таълимии миёнаи мамлакат боз аз он ҷиҳат манфиатбахш хоҳад буд ки барои ташаккули тарзи ҳаёти солим миёни насли наврас заминаҳои устувор фароҳам меорад. наврасонро дар рӯҳияи ватандӯстиву зебоипарастӣ, дӯстдоштани таърих ва постдоштани арзишҳои миллӣ тарбия менамояд. инчунин дар раванди баргузории ин гуна чорабиниҳо иттилоънокии насли наврас дар бораи соҳаи сайёҳӣ ва аҳамияти он дар рушди дигар соҳаҳои мамлакат бой мегардад ва ҳамин тавр дар оянда барои омӯзишу фаъолият аз рӯи соҳаи мазкур заминаҳои нахустин гузошта мешавад ки ба болоравии потенсиали кадрии соҳа мусоидат мекунад. аз маълумотҳои таҳлилию оморӣ бармеояд пас аз соли 2017 ки мақомоти ба танзимдарорандаи соҳа кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфт, фаъолият аз болои рушди ин самти муҳим ҷиддан оғоз гардида минбаъд бо мавриди амал қарор гирифтани барномаи махсуси стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дар ин замина соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шуданд, дар соли 2022 ба фаъолият оғоз намудани муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва мақоми байналмилалӣ гирифтани донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ба муаррифӣ ва рушду инкишофи соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат вусъати ҷиддӣ бахшид. албатта дар раванди интихоби касб бояд ҳатман тасаввурот ва дар бораи талаботи он дар бозори меҳнат иттилоъот доштан зарур аст. корҳои тарғиботӣ ҷиҳати ҷалби хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба ихтисосҳои соҳаи сайёҳӣ бошад аз тарафи муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии дахлдор барои иқтидори кадрии соҳа хеле муҳим арзёбӣ мешавад. вобаста ба ин мо ба яке аз муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ лицеи касбии техникии хизмат ва туризми шаҳри душанбе муроҷиат намудем. мавҷудияти шароиту имкониятҳои зарурӣ барои омӯзиши асосҳои хизматрасонии сайёҳӣ дар ҳама муассисаҳои таълимии омодакунандаи самти сайёҳӣ яке аз омилҳои асосии ба маротиб афзункунандаи иқтидори кадрии соҳа маҳсуб меёбад. тавре маълум мегардад дар мамлакат шумораи хонандагоне ки аллакай аз давраи таҳсилоти ибтидоӣ ба соҳаи хизматрасониҳои сайёҳӣ таваҷҷӯҳ доранд ба маротиб меафзояд ва тавре дар боло ишора гардид ҳоло дар ҷумҳурӣ 3 муассисаи таълимии ибтидоии касбӣ ба омодасозии кадрҳои соҳаи сайёҳӣ машғул ҳастанд. дар лицеи касбии техникии хизмат ва туризми шаҳри душанбе аз рӯи 12 ихтисос ба монанди роҳбалад, туроператор, ошпаз-ханот, ошпази таомҳои хориҷӣ ва ғайра мутахассисон омода карда мешаванд. айни замон дар лицеи зиёда аз 450 нафар хонандагон аз рӯи ихтисосҳои сайёҳӣ ва техникӣ ба таълим фаро гирифта шуданд. дар соли нави таҳсил аз рӯи маълумотҳои оморӣ бештар аз 260 нафар хонанда таърихи имтиҳонҳои хаттӣ ва шифоҳӣ пас аз хатми синфи 9 ва 11 ба курси аввал қабул гардиданд. Сюда почему поступил? Потому что здесь я себя чувствую комфортно, мне нравится, здесь хорошо преподают. Туризм для каждого человека играет важную роль. Почему? Потому что человек для себя опознает новое. Например, вот я для себя опознал многое чего. Я также знаю
такие места, где можно просто наслаждаться природой. Это, например, Хору, это, например, Тавильдара, тот же самый Варзоб. Куда бы вы ни ходили, везде нас окружает природа. Природа у нас очень красивая. Ну, я могу сказать то, что мои однокурсники, они очень любят этот предмет. Мы недавно вот брали тур, мы ходили в Варзоб, тур-марафон. Мы собираемся его провести в Варзобе. طبق معلومات‌های آماری دیگر در سال تحصیلی گذشته 23 نفر و مجموعاً در 5 سال اخیر یعنی از سال 2018 اینجانب لیسه کسبی تکنیکی خدمت و توریسم شهر دوشنبه را حدود بیشتر از 279 نفر خوانندگان از روی اختصاص‌های ساحه سیاحی ختم کردند. همه ساله ماه مارت در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی خدمت و توریسم شهر دوشنبه درهای گشود می شود و از تمام ناحیه‌های شهر دوشنبه به مؤسسه ما تشریف می آورم و ما امکانیت‌ها و شرایط‌های مؤسسه تعلیمی لیسه کسبی خدمت و توریسم شهر دوشنبه را به آنها نشان می‌دهیم و آنها برای داخل شدن به لیسه ما هوسمند می‌شوند. عین زمان در لیسه تمام شرایط‌ها برای آموزش نظریوی و عملی خدمت‌رسانی‌های ساحه سیاحی چون سیمخانه‌های مخصوص آشپزی، قنادی، آرایش موی و غیره با تمام تجهیزات ضروری تعلیم و عیانیت‌های درسی مجهز گردیده است. Изучение иностранных языков в нашем лицее, на это мы уделяем очень большое внимание. Те, которые хотят получить именно в этой сфере образования, то есть турагенты, туроператоры, гиды, то есть они должны в совершенстве владеть этими языками. Поэтому у нас в лицее помимо уроков, помимо изучения плановых уроков, мы также проводим кружки. У нас существует кружок по русскому языку, изучаем русский язык. Дополнительные занятия мы тоже преподаем. مشاهده‌ها نشان می‌دهند که مانع زبانی از بین رفته ایستاده است که این فولینک است. در لیسه کسبی تکنیکی خدمت و توریسم شهر دوشنبه بغیر از آموزش 2 ساله و 1 ساله تحصیل از روی اختصاص‌های ساحه سیاحی و تکنیکی با اندوختن زبان خارجی، اینچنین کورس‌های کوتاه مدتی از 2 تا 3 ماهه از روی 12 اختصاص برای کسب آموزان سن و سال گوناگون فعالیت می‌کند که با اتمام رسیدن تحصیل به ختم کنندگان سرتیفیکات داده می‌شود. همساله در نیم ساله دوم سال تحصیل معرکه امتحان‌های مرکزآینده داخلشوی از طرف مرکز ملی تحصیل نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آغاز می‌یابد. برای از نزدیک شناخته شدن با جریان بقیه‌گیری امتحان سپاری داوطلبان در امتحان‌های مرکزآینده داخلشوی 2023 و دسترس‌نمایی معلومات‌های آماری ما به مرکز ملی تحصیل نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ماه اپریل سال روان مراجعه نمودیم. مدتی 11 روز می شود که در مکتب میانه رقمی 100 یعنی در دوره از نو به قیدگیری کار فعالیت کرده ایستادیم. در این مدت یعنی ما بسیارتر خوانندگان صنف 11 رو قبول کردیم که از آنها باشد یعنی مقدار زیادی آنها با کلاس پنجم یعنی تیپ سمت تیپ رو انتخاب کردند که در این میان یعنی اختصاص‌های کار طبابتی، پدیاتریا و فارماسی این اختصاص‌ها رو یعنی که زیادتر انتخاب کردند و اختصاص‌هایی که کمتر مقداری کم یعنی انتخاب کردند این همون اختصاص‌های سیاحت و مهمانداری میباشد. غیر از اختصاص‌های یعنی سیاحت و مهمانداری باز بودن اختصاص‌ها مثلا تربیت جسمانی و فعالیت ورزشی آموزگاری این اختصاص‌ها هم نیز کمتر انتخاب شدند و از کلاس یکم شدن سمت طبیعی و تکنیکی اختصاص‌های گردش یا زمین سازی و دیگر اختصاص‌های بودند که این اختصاص‌ها را هم نیز داوطلبان خیلی کم انتخاب کردند. طور معلوم گردید بیشترین داوطلبان اختصاص‌های سمت اقتصادیات، طب و حقوق شناسی را انتخاب کردند. فهمش داوطلبان چنین معلوم شد درباره ساحه سیاحی نوبسته از اختصاص‌های انتخاب کردهشان خوب است. زیرا طور خود آنها میگویند پیش از دور به قیدگیری از دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان برای ترغیب اختصاص‌های مربوط به مکتبشان آمده بودند. Я хочу, чтобы наше государство развивалось на мировом уровне и процветало, и чтобы наше государство знали не только мы сами таджики, но и
русские и американцы. Наш лицей посещали такие университеты, как Международный университет туризма, и они показали нам свои удобства, какие они имеют для абитуриентов, которые хотят поступить в их вуз. И мы посмотрели ролик о том, какие условия есть для этих выпускников. Мне они, конечно же, понравились, потому что там предоставляется стипендия. Я думаю, что туризм очень имеет большое значение для государства. А для этого государство должно иметь очень большие ресурсы для того, чтобы привлекать туристов из других стран, чтобы они знали, куда идут и ради чего идут отдыхать. В данный момент Таджикистан берет свое развитие, но я уверена, что со временем это улучшится, и туристы все больше и больше будут посещать наш родной Таджикистан. Ҳамасола барои ҷалби донишҷӯён, яъне довталабоне ки ба тариқи маркази миллии тести ба донишгоҳу донишкадаҳои олии мамлакат дохил мешаванд, раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкори Тоҷикистон дар ин замина як қатор корҳои махсусро ва мусбиро ба анҷом мерасонад, аз қабили омода намудани роликҳо дар бораи фаъолияти имрӯза ва ояндаи донишгоҳ, инчунин омода намудани буклетҳо, роҳнамоҳо ва дигар он ҳуҷҷатҳо ва воситаҳои аёнияте ки барои довталабон пурра самтҳои мухталифи донишгоҳро муайян мекунанд, омода мекунад ва дар рӯзҳои муносиб, дар вақтҳои муносиб устодони донишгоҳ ба хотири ташвиқу тарғиби ихтисосҳои донишгоҳ вобаста ба ноҳияҳо сафарбар мешаванд ки ин барои аз наздик шинос намудани имкониятҳои донишгоҳ баҳри донишҷӯ шудани довталабоне ки дар макотиби миёна таҳсил мекунанд дар зинаи синфи 11 кӯмаки маънавӣ худро мерасонад. вобаста ба вазъи интихоби довталабон ихтисоси соҳаи сайёҳӣ дар бақайгирии даврҳои якуму дуюми имтиҳонҳои марказояндаи дохилшавии 2023 мо ба маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намудем. тавре маълум мегардад, сабаби асосии кам шудани миқдори довталабон дар имтиҳонҳои марказояндаи дохилшавии 2023 назар ба имтиҳонҳои марказояндаи дохилшавии 2022 ин дар соли таҳсили 2022-2023 кам шудани миқдори хатмкунандагони синфи 11 мебошад. Лек баръакс дар ин давра шумораи хатмкунандагон пас аз синфи 9 рӯ ба афзоиш дорад. дар ин баробар мо барои таҳқиқи аниқу дақиқи омӯзиши минбаъдаи хатмкунандагони муассисаҳои таълимии ибтидоии умумӣ ва махсус дар соҳаи сайёҳат ва хизматрасонӣ ба яке аз муассисаҳои таълимии олии касбии мамлакат донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон муроҷиат намудем. таи солҳои охир تعدادی دانشجویان در رشته سیاحی یعنی زیادتر می شود. این آمار از آن شهادت می دهد که چون سالهای اخیر هم اختصاصهای نو در این ساحه زیادتر شده است و این تعداد خواهشمندان هم در این سمت زیادتر است. البته تعداد خدمت کنندگان در سال تحصیل 2022-23 این البته در زمینه بکالور این بیش از 40 نفر در بر می گرفت که امروز آنها اکثریت آنها در مهمانخانه‌ها در شرکت‌های وطنی به کار شروع کردند و چون امروز اگر نقشه قبولی که برای کورس یک پیش بینی شده است در اختصاص‌های ساحه سیاحی ما باید با پرگی و با خرسندی هم ابراز داریم که امروز خوشبختانه نقشه قبولی اختصاص‌های رشته سیاحی پررا یعنی تامین گردید طریق یعنی مرکز ملی تحصیل نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و در این سمت ما مشکلی نداریم. امروز در دانشگاه از روی رویه‌های منیجمنت در ساحه سیاحت بین‌المللی، سیاحت و مهمانداری، اقتصاد و اداره سیاحی، حفظ یادگاری‌های تاریخی، تیبی سیاحی آسایشگاهی یعنی متخصص آماده کرده می شود که همه اینها امروز به بازار مهنت جوابگو هستند و طلبکاران زیاد هم در بازار مهنت دارند.
دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان دارای 16 لابراتوری کامپیوتری با بیش از 1000 کامپیوتر پیوسته به شبکه اینترنت، 2 کتابخانه علمی، 2 کتابخانه الکترونی، مرکز خدمت‌رسانی‌های اطلاعاتی سیاحی، لابراتوری ذهن صنعی و پارک اینواسیونی تکنولوژی میباشد. در دانشگاه جهت راهاندازی نمودن مشغولیت‌های عملی لابراتوری اطلاعاتی سیاحی و سیاحی مهمانداری تأسیس یافته با تجهیزات معاصر اطلاعاتی و سیاحی و مهمانداری تعلیمی مجهز گردانده شده است. این صنفخانه الهیده مجهز با تجهیزات معاصر تکنیکی، تخته الکترونی، ویدیو پروژکتور، کامپیوتر، اکران، پرینترهای لازری، دسترسی به اینترنت، تجهیزات مخصوص طرفخانه، خیمه‌ها، لوازمات مختلف سیاحی کوهنوردی، واسطه‌های یاری‌رسانی تعلیمی، پلاکت‌ها، ماکت‌ها و غیره دسترس آموزگاران و دانشجویان میباشد که در روند تعلیم ثمراناک استفاده میبرند. خرسند از آنم که در یکی از دانشگاه‌های با نفوذ کشورم تحصیل علم دارم و اینچنین باعث افتخار کل دانشجویان و آموزگاران دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان است که با مقام بین‌المللی را صاحب گردیدن دانشگاه ما توجه مؤسسه‌های تعلیمی خارج کشور برای همکاری به مراتب افزوده است که حالا حدود 100 نفر دانشجویان دانشگاه جهت اشتراک در برنامه‌های تبادل اکادمی با دانشگاه‌های سیتی مالزیا، دانشگاه اداره‌کنی قزان و دیگر دانشگاه‌های با نفوذ خارج کشور سفربر گردیده ایستادند. باید گفت که امروز سیاحی در کشور خودمان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک به شمار می‌رود. شوق و رغبت بیشتر داشتن محض به ساحه سیاحی، یعنی که طبق مرکز تستی سال 2020 من با دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان و اختصاص منیجمنت در ساحه سیاحی بین‌المللی داخل شدم و غیر از آموزش اختصاصی خود اینچنین من باز در یکی از مهمانخانه‌های با نفوذ کشورمان که با نام وخان هست در آنجا کار و فعالیت نموده ایستادم. عین زمان دانشگاه با زیاده از 40 شرکت‌های سیاحی وطنی، طرفخانه و مهمانخانه‌ها همکاری داشته برای آموزش اختصاص‌های سیاحی استادان با تجربه از مملکت‌های خارج به مانند ایران، گلندیا، روسیه و ترکیه به کار جلب کرده شدند. امروز در دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تعداد آموزگارانی که در این ساحه درس میگویند، یعنی فعالیت میکنند، شماره آنها از 20 نفر زیاد هستند و اکثریت آنها یعنی دکتری علم‌های اقتصادی و نامزد هم هستند که عموما 60% عمومی هیئت کارمندان دانشگاهی که در سمت سیاحی یعنی متخصص آماده میکنند حساب نامزدا و دکترا هستند که البته این نتیجه حالتی خوب است و اینشون این قید باید کرد که شریکان روش در کافدرای سیاحی نیست فعالیت میکنند از گلندیا، از فدراسیون روسیه، از هندوستان در روزهای مناسب طریق آنلاینی برای دانشجویان ما درس‌های سیاحی را یعنی با آنها تعلیم می‌دهد که فکر می‌کنم اینها هم نتیجه خوبی هست برای رشد ساحه و برای دانش خوب گرفتن دانشجویان. حدود 2.5-3 سال هست که فعالیت میکنم اینجا. خیلی مفتخر هستم، افتخار دارم که به دانشجوهای عزیز کشور تاجیکستان دانش خودم با اونا سهم گذار باشم. از نگاه من خیلی شوق و هوس خالصانه دارن، چون ما سال گذشته یک برنامه داشتیم تحت عنوان درهای کشاد برای ختم کننده های کلاس های 11 برای اینکه بیان از نزدیک بازدید کنن، با معلم ها استادا صحبت کنن، وضعیت رو ببینن و چون خودتون میدونید که 11 سال در مدرسه خواندن و بعد انتخاب کسب بسیار سخت و یک زمینه استرس آوره که این برای هر کدوم از ما اینو اثر گذروندیم، ولی یک تشبث خیلی هوشمندانه بود از طرف ریاست و بخش راهبری کننده دانشگاه. خودم اونجا از نزدیک بودم و به بازدید کننده ها، به طلبه ها معلومات میدادم، اطلاعات بهشون میدادم و اون شوق و شور رو در چشماشون میدیدم. یعنی من چیزایی که من میگم از خیلی در واقعیت هستش و با چشم خودم دیدم. میگن با دیده تا نبینی باور نخواهی کرد. من این شوق و این رغبت رو در چشماشون دیدم که چقدر ذوق زده بودن وقتی میپرسیدن این چی است، اون چی است، این چه جوریه، کدوم این ساحه سیاحی به کدوم اختصاصات تقسیم میشه، ما چی کار میتونیم بکنیم و ما تمام اون زمینه ها و اون شانس های کسب
کسب کار بسیار دائمی رو ما بهشون از نزدیک فهموندیم و خدا رو شکر داوطلب بسیار زیاد داشتیم. در کل بگم که آینده کل تاجیکستان بسیار درخشان هست و از درخشش اون من سعی تلاش میکنم که سهم کوچیکم حتی باشه بگذارم در این زمینه، چه در راه تیار کردن کادرها باشه، آماده سازی کادرهای بلند اقتصاد، چه در دیگر زمینه‌ها. دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان جهت تبادل تجربه در سمت بلندبرداری اقتدار کادری میان آموزگاران و دانشجویان با چندی از دانشگاه‌های دیگر خارج به مانند دانشگاه دولتی سیاحی و سرویس روسیه، اکادمی بین‌المللی سیاحی روسیه، دانشگاه آیدین ترکیه، دانشگاه گنوی ایتالیا، دانشگاه الیکانته اسپانیا، دانشگاه ملی آذربایجان، دانشگاه پورتوی پرتغالیا، دانشگاه بریدای نیدرلندیا، دانشگاه منیجمنت ممبئی، دانشگاه نهروی هندوستان، دانشگاه سیتی سگای مالایزیا، دانشگاه دوستی خلق‌های روسیه، دانشگاه بیزنس و تکنولوژی گرجستان، دانشگاه بین‌الخلقی سیاحی و مهمانداری قزاقستان، دانشگاه سازمان همکاری شانگهای و غیره همکاری دارد. این زمان در خارج مملکت زیاده از 30 نفر دانشجو از روی اختصاص‌های ساحه سیاحی و خدمت‌رسانی تحصیل نموده اند که این نسبت به سال گذشته 10 نفر زیاد میباشد. از جریان تعلیم و کسب آموزی خوانندگان و دانشجویان در مؤسسه‌های تعلیمی از نزدیک آشنایی پیدا کرده، با باوری میتوان گفت که امروز در این مؤسسه‌های تعلیمی ابتدایی و عالی کسبی تمام شرایط تعلیمی و علم آموزی برای آماده‌سازی متخصصان جوابگو به طلبات بازار مهنت در ساحه مذکور موجود میباشد. یعنی تا به این نکته رسیده همه تحلیل‌های ما در مسائل ترغیب و تشویق و معرفی ساحه میان نسل نورس جلب و به آموزش فرا گرفتن آنها در مؤسسه‌های تعلیمی ابتدایی، میانه و عالی کسبی مثبت ارزیابی گردید. اکنون از این و بعد دوره اساسی و عملی دانشجویان ختم کننده آغاز می‌یابد. یعنی اینک ختم کنندگان اختصاص‌های خدمت‌رسانی سیاحی چی کار خواهند کرد؟ در کجا از روی اختصاص فعالیت می‌کنند؟ یکی از مسائل‌های اساسی نگرانی کننده ساحه محض همین دور است. زمانی است که متخصصان نو در ساحه موقع خود را یابند و از دانش‌های اندوخته خود در عمل دفاع کنند. امروز در جمهوری 297 سوبیکت‌های خدمت‌رسانی ساحه سیاحی موجودند که به شمول آنها مطابق با معلومات‌های آماری آخر 191 مهمانخانه، 26 عدد هاستل و موتل‌ها، 53 آسایشگاه، 6 آسایشگاه کودکانه و لاگرهای سالم نگهداری، 8 خانه استراحتی، 1 کمپینگ، 5 بازه سیاحی و مرکزهای اطلاعاتی سیاحی در شهر و ناحیه‌ها داخل می‌شوند. شماره میانه کارمندان سوبیکت‌های خدمت‌رسانی در نیم ساله اولی سال 2023 4064 نفر را تشکیل داده است که در نسبت سال قبلی بیش از 1000 نفر افزوده است. سال روان در امتحان‌های مرکزآینده داخلشوی 2023 94507 نفر داوطلب خود را به قید گرفتند و مجموعاً از طرف داوطلبان از 19 مؤسسه تحصیلات عالی و 6 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی که به نظام مرکزآینده داخلشوی وارد گردیدند، اختصاص‌های مربوط ساحه سیاحی مملکت 6221 مرتبه انتخاب شدند. سال گذشته باشد در امتحان‌های مرکزآینده داخلشوی 2022 90943 نفر داوطلب خود را به قید گرفتند و مجموعاً از طرف داوطلبان اختصاص‌های مربوط ساحه سیاحی مملکت 6388 مرتبه انتخاب شدند. در امتحان‌های مرکزآینده داخلشوی 2021 99053 نفر داوطلب خود را به قید گرفتند و مجموعاً از طرف داوطلبان اختصاص‌های مربوطه ساحه سیاحی مملکت 7642 مرتبه انتخاب گردیدند. اگر به این معلومات‌های مرکزی ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که به عنوان برنامه پیشنهاد شدند، از روی آزمون تقسیمات به اختصاص‌ها در نسبت نقشه قبول مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و میانه کسبی بها دهیم، نشان دهنده‌های آماری انتخاب داوطلبان به اختصاص‌های ساحه نسبتاً کم شدند. مثلا اگر در سال روان در آزمون تقسیمات برای یکجایی اختصاص‌های انتخاب شده ساحه سیاحی 6.7 نفر راست آید، پس این رقم در سال‌های گذشته سال 2022 6.8 و سال 2021 به 11.1 نفر می‌رسد. وابسته به این ما برای معین نمودن وکالت جهت با جای کار تامین نمایی متخصصان ساحه خدمت‌رسانی سیاحی و همکاری با کارخانه و تشکیلات‌های دخلدار به وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان مراجعت نمودیم. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مساعدت به شغل اهالی که سال 2003 تصدیق گردیده است از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان، در اساس بر همین قانون جمهوری تاجیکستان ما برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی
جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023 27 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان ماه مارس سال 2023 تصدیق کرده شده است. ما به شهروندان چاره‌بینی که در برنامه وابسته کرده هستند این میانه‌روی در بازار مهنت، یعنی که ما شهروندان رو همچون بیکار به قید میگیریم، شهروندان رو جایهای کاری خالی که از طرف تشکیلات مؤسسه کارخانه نوابسته شکل مالیات پیشنهاد کرده میشه ما با آنها مساعدت میکنیم که هر یک شهروندی که برای مواجهت اومده است کار کردن میخواد ما با آنها جای کاری خالی پیشنهاد میکنیم. این چنین شهروندانی که میخواهند به کسب آموزی جلب کرده شوند که ما برای کسب آموزی شهروندان بیکار طریق برنامه‌ای که قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است رایگان با اختصاصایی که زیاده از 110 کسب اختصاصی که تصدیق شده است بتوانند شهروندان به همین کسب سفربر کرده شوند و بعد در دوام کورس‌های ما که تا 3 ماه می باشند در دوام همین کسب آموخته‌شون میتوانند استیپندیه گیرند. طوری عیان گردید وزارت بیشتر به ساحه هنرهای مردمی افضلیت داده موافق برنامه‌های تصدیق گردیده کورس‌های آموزشی برای شهروندان و دادن قرض‌های امتیازنامه به هنرمندان جمهوری را راه‌اندازی نموده است. در این برابر خواستیم سهم وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان را جهت با جای کار تامین نمودن متخصصان ساحه سیاحی به مانند راهبلد، تور اپراتور، منیجر در ساحه سیاحی و دیگر اختصاصهایی که محض خاص ساحه سیاحی اند بفهمیم. متاسفانه در شهر و ناحیه‌ای که جای کاری خالی و پیشنهاد کرده می شود از طرف تشکیلات مؤسسه در سمت سیاحی که مهمانداری جای کار خالی پیشنهاد نمی شود با مقامات مهنت و شغل اهالی در محل ها. سبب پیشنهاد نشدن ممکن همون جای کار خالی نیست، برای همون پیشنهاد نمی شود. مسئله سیاحی و مهمانداری اگر به نظر گیریم در شهر ناحیه ها قریب که همین گونه شهروندان مراجعت نمیکنند و اینچنین همین جای کاری خالی نیز از طرف مؤسسه‌ای که با همین سر و کار دارن پیشنهاد نمیشود. همکاری هم نداریم ما. طوری از گفته‌های نماینده وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان معلوم گردید با وجود زیر توجه مخصوصی حکومت و دولت قرار داشتن رشد ساحه سیاحی مملکت همان کارخانه و تشکیلات و اداره‌های مربوط ساحه با وزارت در سمت‌های پیشنهاد کردن جای‌های کاری خالی همکاری نمی‌کنند. این میتواند دو سبب داشته باشد. شاید حال ساحه در حال رشد است و راهبران شرکت و کارخانه‌های خدمتگزاری سیاحی با زیاد کردن مقدار کارمندان اهمیت نمی‌دهند و یا مسئله یافتن و با کار جلب کردن متخصصان ساحه در دایره خود کارخانه حل می‌شود. این زمان در مملکت بازار سیاحی اساساً با خدمت‌رسانی از جانب بخش خصوصی صورت میگیرد، یعنی که شرکت هایی که فعالیت دارند اونها کلاً غیر دولتی هستند و نقش شورا در آن است که ما توانیم با شرکت ها یا با کارفرمایان ساحه سیاحی متخصصان ساحه سیاحی، متخصصان نوی ساحه سیاحی رو معرفی نماییم، یعنی که پیشنهاد دانشجویان ختم کننده، دانشجویان تجربه آموز، ملکه اونها و تمام امکاناتی که اونها دارند با شرکت‌های سیاحی، با رهبریت شرکت‌های سیاحی که بین اونها یک پیوستی شود. در اول باید ببینن که چی امکانات دارد، چی اقتدار دارد یا چی ملکه دارد دانشجو و در این زمینه شرکت میتواند قرار قبول کند که با این نفر شرطنامه کاری بندد یا با کار جلب کند یا در همکاری این یا آن لایحه را پیش برد. چون در ساحه سیاحی غیر از اونه که کارمندی در دایره اشتات فعالیت میکند با هست شرطنامه ها که با جلب خدمت رسانی بیرونه براه مانده می شود و از چند خدمت رسانی دیگر شرکت یا دیگر نفران انفرادی محصولات سیاحی آماده کرده می شود. نقش ما تنها با پیشنهاد و زمینه برای دیدن و شناسودن به هر دو طرف. توصیه هم به این طرف هم به اون طرف، چون امروز در بازار خیلی با متخصص تجربه دار و متخصص درجه عالی شرکت ها نیاز دارند.
бинобар маълумоти кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба кумита кормандони тариқи озмон ба кор ҷалб карда мешаванд ва аз ин рӯ онҳо барои ҳамкорӣ дар самти бо кор ҷалбнамоии мутахассисони соҳа бо вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон эҳтиёҷ надоранд. муродзода исфандиёр ҳастам, мутахассис шуъбаи иҷозатномадиҳии кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хатмкардаи донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон аз рӯи ихтисоси сайёҳӣ ва меҳмондорӣ дар соли 2022. дар асл аз даврони мактаббачагиам дар баробари фанҳои гуманитарӣ инчунин дӯстдори география ва сайру сайёҳат будам. ҳамеша мекӯшидам ки аз таъриху фарҳанг, аз тамаддун ва аз ҷойҳои маконҳои сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон ва хориҷи кишвар бархурдор гардам. ҳамин сабаб шуд ки ман ба ихтисоси сайёҳиро интихоб намоям ва соли 2018 зимни интихоби касби хеш бо машварати пайвандону наздикон сайёҳиро интихоб кардам. аслан ягон чиз бе камбудию мушкилот намешавад. дар донишгоҳ ҳам буданд чунин мушкилоҳо, вале ҳангоме ки моҳи сентябри соли 2021 бинои нави таълимӣ ба истифода дода шуд, як қатор мушкилиҳо ҳалли худро ёфт. аз ҷумла кушодани лабораторияҳои сайёҳӣ, синфхонаҳои таълимӣ ки бо компютерҳои замонавӣ ва интернет муҷаҳҳаз гардонида шуда буданд, инчунин ҷалби муаллимони кордону таҷрибадон ва забондон барои таълим додан ба кадри соҳаи сайёҳӣ. хоб инчунин ташкил намудани автобус ки ҳар ҳафта гурӯҳи донишҷӯёнро ба манотиқи гуногуни кишвар барои сайёҳат мебурданд. ҳамаи ин далолат бар он мекунад ки соҳа ҳоло дар ҳоли рушдёбист ва масъалаи ихтилоли кадрӣ ҳамон муаммо боқӣ мемонад, зеро дар аксар мавридҳо корхонаю ширкатҳои сайёҳӣ бо муассисаҳои таълимии дахлдор дар самти табодули кадрӣ ҳамкорӣ кам доранд. роҳбари яке аз ширкатҳои сайёҳии ватанӣ Шоҳтур сабаби ҳамкорӣ надоштани ширкати сайёҳиашро бо муассисаҳои таълимии соҳа чунин баён кард. яке аз сабабҳои асосие ки мо ҳамкорӣ надорем дар ин мебинем ки дар соҳаи сайёҳӣ, барои шумо ман як мисол меорам, касоне ки ҳуқуқшинос ҳастанд, ҳуқуқ мехонанд, онҳо бояд як фанро хонанд, яъне ҳуқуқ. касоне ки ба иқтисодиёт машғул ҳастанд, мақсад онҳо иқтисодиёт мехонанд, аммо соҳаи сайёҳӣ ба хондани як фан ё ду фан намешавад. аз география сар карда то дипломатия, таърих ва дигар фанҳо, тамоми ино дар коранд. сабаби асосии ин надонистани забонҳо мебошад, забонҳои хориҷӣ. ҳар як мутахассиси соҳаи сайёҳӣ бояд на камтар аз 2-3 забони хориҷӣ бояд донад. ва боз як сабаби асосӣ ин надонистани география мебошад. ҳар як мутахассиси соҳаи сайёҳӣ бояд ҳадди ақал ҷойгиршавии шаҳрҳо, пойтахтҳои онҳо, хоб фарҳанг, маданият, динҳои онҳо, ҳама инҳоро бояд онҳо донанд. ва баъдан дипломатия, сиёсат, ҳама инҳо вақте ки мо бо шаҳрвандои хориҷӣ ҳамсӯҳбат мешавем, инҳо барои мо хеле лозим ҳастанд. ва боз ҷаҳонбинии васеъ, ин як чизи муҳим дар самти сайёҳӣ аст ки бе ҷаҳонбинии васеъ мо кори карда наметонем. аз ҳар шаҳрванде ки ба тоҷикистон меояд, мақсад мо ҳадди ақал бояд дар бораи давлати ӯ як каме маълумот дошта бошем ки корро аз чӣ сар кунем, суханро аз чӣ сар кунем. алҳол дар ширкатҳои сайёҳӣ роҳбалад ва менеҷерҳои ҳирфавӣ каманд. ҳарчанд муассисаҳои таълимии миёна ва оликасбӣ аз рӯи касбу ихтисосҳои гуногуни соҳаи хизматрасониҳои сайёҳӣ мутахассис омода намоянд ҳам, вале хатмкардагон кори ба касб мувофиқ дарёфт карда наметавонанд. ширкатҳои сайёҳӣ бошанд ҳамин гуна мутахассисонро намеёбанд. сабаб дар кам будани робитаи мустаҳкам байни сохторҳои дахлдори соҳа арзёбӣ мегардад. устодони донишгоҳу донишкадаҳо дар конфронсу ҳамоишҳо таъкид менамоянд ки таҷрибаомӯзӣ дар барномаҳои дарсии факултаҳои сайёҳӣ нокифоя буда ба талаботи омодасозии кадрҳои соҳа мувофиқат намекунанд. ҳастанд нафароне ки барои таҷрибаомӯзӣ ба меҳмонхонаҳо мераванд, вале онҳо нозукиҳои касбро аз худ карда наметавонанд. барои аз худ кардани нозукиҳои касб бо салоҳону роҳбаладҳо бояд якҷо сафар кард, вале шахсӣ будани ширкатҳои сайёҳӣ вазро мушкил мегардонад. тамоми ин
масъалаҳо, тамоми ин проблемҳое ки дар боло зикр кардем бояд дар донишгоҳҳо, донишкадаҳои сайёҳӣ бояд бартараф шаванд ва бо ширкатҳои сайёҳӣ бояд хеле як ҳамкории зишт дошта бошанд. мо мушоҳида менамем ки ҳангоми таҷрибаомӯзӣ дар ширкати мо донишҷӯёни соҳаи сайёҳӣ камудиҳои зиёде доранд. ба мисли надонистани забонҳои хориҷӣ, надонистани таърих, надонистани география, биология, дипломатия, ҳатто як муоширати оддие ки мақсад бо мизоҷон бояд бикунанд онро намедонанд ва инчунин кор бо компютер, манбаъҳои иттилоотӣ ба ино кор карда наметавонанд. хоб инҳо проблемҳое мебошанд ки ҳар як донишҷӯ ва ҳар як мутахассис соҳаи сайёҳӣ бояд бартараф намояд. соли 2021 мувофиқ ба маълумотҳои омурии кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии тоҷикистон 237 ва соли 2022 242 ширкати сайёҳӣ фаъолият менамуданд. ҳоло бошад ин шумора ба 246 адад расидааст, яъне теъдоди ширкатҳои сайёҳӣ ватанӣ мутаносибан сол ба сол дар ҳоли афзоиш қарор дорад. ҳамин тавр аз нишондиҳандаҳои омурӣ ба қайдгирӣ дохилшавӣ, воридоти сайёҳон, кормандони субъектҳои хизматрасонӣ, ширкатҳои сайёҳӣ ва фаъолият кардан аз рӯи ихтисосҳои соҳаи сайёҳӣ бармеояд, вазъи кадрии соҳаи сайёҳӣ ва хизматрасонии сайёҳии мамлакат дар ҷараёни ташаккулёбӣ қарор дошта, заминаҳои асосӣ барои рушди бомароми минбаъдааш устувор гардида истоданд. боиси ифтихор ва фарҳмандист ки имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти сиёсати пешвои маъзами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти рушди сайёҳӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда бо мақсади амалӣ намудани ҳадафҳои стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи солҳои 2030 кумитаи рушди сайёҳӣ ҳамчун мақоми ваколатдор ҷиҳати омодасозии кадрҳои соҳаи сайёҳӣ ва баланд бардоштани иқтидори кадрҳои соҳаи сайёҳӣ барои беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ дар ҳамкорӣ бо вазорати маориф ва илм ва вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ чораҳои зарурӣ андешида истодааст. инчунин дар баробари ин бо як қатор ниҳодҳои байналмилалӣ, шарикони рушд ва бахши хусусӣ низ вобаста ба ин масъала низ ҳамкорӣ дорем. гуфтанӣ ҳастам ки имрӯз дар зиёда аз 18 муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ дар самти рушди соҳаи сайёҳӣ, яъне дар самтҳои гуногуни мухталифи соҳаи сайёҳӣ яъне мутахассис омода мекунанд аз рӯи равияҳои гуногун ва дар ин замина ҷиҳати баргузории яъне чорабиниҳо ва ҷалб намудани мутахассисон барои дарёфти яъне таҷриба ва малака имрӯз кумита бо ин муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ ҳамкории зиштро барҳам мондааст. кумита дар доираи нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барои солҳои 2023-2026 лоиҳаҳои сармоягузории татбиқшавандаи соҳа ва дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар ин самт идома хоҳад дод. аз ҷумла ҷиҳати омодасозии мутахассисони баландихтисос кумита дар ҳамкорӣ бо донишгоҳи байналмилалии сайёҳии тоҷикистон курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ аз рӯи самтҳои роҳбаладӣ ва соҳибкории таърихӣ фарҳангӣ, роҳбалад кӯҳнавардӣ, пешхизмати тарабхона ва фарҳанги дастархондорӣ бо фарогирии 15 нафар кормандони ширкатҳои сайёҳӣ, тарабхонаҳо ва донишҷӯён дар маҷмӯъ 60 нафар ташкил карда шудааст. бо мақсади рақобатпазир будан дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ, омода кардани мутахассисони донандаи забон, фарҳанг, таърих ва технологияҳои муосир, такмили ихтисос ва тақвияти нерӯи инсонӣ, аз ҷумла идоракунии ширкатҳои сайёҳӣ, меҳмонхонадорӣ, тарабхонадорӣ, роҳбаладон, тарҷумонҳо ва маркетологҳо дар сатҳи байналмилалӣ кумита дар ҳамкорӣ бо ассотсиатсияи тарабхонадорони тоҷикистон ва донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон курсҳои омӯзишии кӯтоҳмуддат дар доираи татбиқи нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барои солҳои 2023-2026 ва лоиҳаи тарбиявию таълимии ҷавонон ва ба кор таъминкунии онҳоро ба нақша гирифтааст. боиси таъкид аст ки таваҷҷӯҳ ба бахши сайёҳӣ аз як тараф бо самараи возеҳи иҷтимоию иқтисодии фаъолияти он алоқаманд аст, чунончи рушди сайёҳӣ ба таъсиси ҷойҳои корӣ, ҳавасмандии рушди минтақаҳо ва ҷамоатҳои маҳаллӣ, баландбардоштани сатҳу сифати хизматгузориҳои сайёҳӣ, беҳтаршавии некӯҳаволии мардум, инчунин ба вуҷуд омадани имкониятҳои васеъ барои бо кор таъмин шудан ё соҳиби даромади иловагӣ шудан мусоидат мекунад. аз тарафи дигар ин соҳа имкон медиҳад ки мероси таърихӣ, фарҳангӣ ва табиӣ ҳифз ва инкишоф дода шуда ҳуввияти минтақавӣ ва маҳаллӣ дар ҷомеаи тоҷикистон ва ҷаҳон ташаккул ва тарғиб карда шавад. сайёҳ
бояд дар ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати сатҳи олии тахассусӣ, яъне ки профессионални хизматрасонӣ аз ҷониби сохтори хизматрасон пешниҳод карда шавад. ҳар яки он бояд муносибатро ба сайёҳ ҳамин тавр бароҳ монад, ки сайёҳ дар ҳар як симои ин нафар тоҷикистонро бибинад. яъне ки аз он баҳо медиҳад, ки ин фарҳанге ки мо дар ҷаҳон иттилоъ медиҳем оё ҷавобгӯ ҳаст ин нафар ба он фарҳанг, ин таърихи қадимае ки мо дорем оё ҳамин марди хизматрасон аз ҳамун таърих ҳаст. яъне ки ман харҷи маблағ мекунам ва омада дар тоҷикистон оё ҳамун чизе ки ният доштам дастрас мекунам ё на. малакаи корӣ дар соҳаи сайёҳӣ имрӯз хеле муҳим аст. мо дорем мутахассисони сатҳи байналмилалӣ, мо дорем мутахассисони сатҳи минтақа ва мамлакат. лекин чӣ қадар зиёд мо агар дар гардиши ҳамарӯзаи мактабҳои миёна ё макотиби олии соҳаи сайёҳӣ ба фаъолияти хизматрасонӣ ба сайёҳони ҳам дохилӣ ва баъдан хориҷӣ кор ё гардишро зиёд намоем, ҳамон қадар мо метавонем таҷрибаи хуб дастрас кунем ва дар заминаи таҷрибаи хуб аллакай нафароне пайдо мешаванд, ки дар бозори минтақа якбора ҷавобгӯи ҳамаи стандартҳои байналмилалӣ мешаванд ва онҳо ҳам дар мамлакат кори хуб меёбанд ва талабгори онҳо низ дар хориҷа зиёд мешавад. қисме ҳаст ки аллакай роҳбарии меҳмонхонаҳо доранд. ин ҷавобгӯи он аст, ки ҳар як нафари хоҳишманд метавонад дар соҳаи сайёҳӣ дараҷаи баландтаринро расад ба воситаи хизматрасонии сайёҳӣ муаррифгари давлат ватани азизи худ шавад ва ҳар як кас бидонад, ки тоҷикистон чӣ ҳаст, тоҷикон кӣ ҳаст. вазъи кадрии соҳа дар мавриди беҳтар ва пуриқтидор мегардад, ки тамоми кормандону алоқамандон, устудону коршиносони мамлакат дар ҳамбастагӣ бренди миллии сайёҳии кишварро таҳия ва коркард намоянд. вобаста ба ин баҳри такмили ихтисос, баландбардоштани малакаи корӣ ва донишҳои замонавии кормандон пайваста чораҷоӣ намуда, аз таҷрибаи бои давлатҳое, ки аз ин соҳа даромади зиёд ба даст меоранду таҷрибаи кофӣ доранд, истифода кардан ба манфиати рушди соҳа хоҳад буд, ки имрӯзҳо ба таври васеъ дар шакли форум ва намоишҳои байналмилалии муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ татбиқ шуда истодааст. пас аз ин ҳама таҳлилҳо ва овардани оморҳои расмӣ бо боварӣ метавон гуфт, ки заминаҳои асосии рушди иқтидори кадрии соҳа муҳайё гардидаю инак пас аз марҳилаи дуюми татбиқи стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2026 иқтидори кадрии соҳаи сайёҳӣ, ки барои иқтисодиёти мамлакат муҳим арзёбӣ мешавад, боз ҳам пурзур хоҳад шуд. инҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи таҳлилии стратегия. با امید سلامتی و سربلندی و سعادتمندی شما تا برنامه‌های آینده خیر.